Koe tau business e motu mai whakatu whanu niwe ko maua e lau tolu e taha tohi whakakisi manatu po ke pulenga ki he mai he taha kautaha. Ke maua taha makatonga fōu ke ta mai mai utaki he tau koloa mai he motu. Taha e kautaha whakaingoa koe Jaws South Pacific ne kua hoko mai paua ki ta kitaki he kautaha nei ko Wayne Harris Door ke whakatu tala mai whakatu whanu niwe. Mui tau business e motu koe manako na kai ke whai wakatonga whoki ke hau hako i Okalana ki niwe mui liu ki Okalana ke mai ke tukutuku hefo e tau tatongianga he tau pāla wakatonga mui tau koloa. Pehe e takitaki nei he kautaha Jaws, me tau ki lai ke kisia da manatu koe manako na kai e motu. Ke whai hikianga ha koe mga aho nei, lai maha ki whoki e tatongianga e tau koloa si masemaskelea e tau tangata ha koe mena nei. Pehe whoki aia, nā kai koe mitaki e wakatonga ha reef kai manako ia ke ta mai e tau koloa ke puhala he tau pelete, nā kai koe tau containers. Ko ia nei whenonga mai ke motu whoki ki he tau komole, mai ngā hua whoki ia mai kautaha ha reef. Amana ki ke whakalaulahi e wala tala nei ke whahitau kahau.